Welcome to Umucho Wijambo Ministries. The Word of God is light. Ndirimba nezerewe naratabawe mu minsi y'imiruho, inyoni icitse va mu mutego, yarabiravye angirira imbabazi, atakambiye Imana nzima, zigirijwe nabona inzira, mazicaye kuri ya ntebe, ijwi ryanje arantabara, sezerano ryiwe nirivaho, ico yavuze aragisohora, aca inzira atagira inzira, uwo Yesu agira neza. Ndakuramukije wowe kuranyumviriza ubuntu bw'Imana n'umugisha ku Mana wawe na kino gitondo, ni wa mwanya mwiza w'ibiganiro n'ubu Yesu arakiza ushikirizwa na Poteria. Kadusangira amajambo y'Imana duhagaze ku iteme ivuga ngo iyo ntambara uhoraho ahinduyemo ishimwe. Amen. Iyo ntambara uhoraho ahinduyemo ishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana sa mu gitabo cy'Umuza 2 igice cya 20 dore ku murongo wa 24 na 45. Dusomye izina rya Yesu Kristo. Hanyuma abayuda bashitse ku munara w'ubushomako ngo mu bugaragwa bagize ngo bararaba sinzi y'ingabo, basanga imirambararo hasi atanu barushe akira n'umwe. Maze Yoshafati n'ingabo ziwe bagiye ngo isahurire Isahu, basanga ibitagenda bitayega n'ibintu byinshi n'impuzu n'utugenegene tw'igiciro, nuko bamaze kubakoba bibananira kubitwara ko byari byinshi. Bamara iminsi 3 bisahurira Isahu kuko byari amasinzi. Amen. Haleluya. Mwami Yesu aguhezagiriwe kuranyuze no gitondo twumvise amajambo y'Imana. Inkuru ndende y'igitabo cy'Umuza 2 n'amakoresha afatika Imana mwaye intsinze, abansi baraje kumutera, bari gushika abami 5 bateye inama yo kumutera atacu bamuhora. Haleluya. Ariko Imana yo iri gute itamugwanira Yoshafati kubera gusenga. Yesu nashimwe cyane. Yoshafati amaze kumva ko yatewe, yahisemo kuja imbere y'Imana asenga, maze amaze gusenga Imana imwigisha ikimuvugishwa, birati muri urwo rugamba nimiri muragwana mwebwe muririmbe gusa. Imana ishimwe cyane. Ngiye kubuza ngitondo ngo amasengesho yawe, haleluya, Imana igiye kwishura muri iyo ntambara. Imana ikiginduye ishimwe. Yesu nashimwe cyane rwose. Ntukoreshe imbaraga zawe ariko koresha imbaraga z'Imana mu yishurirwa. Fata umwanya wo kuririmbira Imana, fata umwanya wo gutaza Imana, fata umwanya wo gushima Imana. Yesu ashimwe cyane rwose. Muri iyo ntambara yo gushima Imana hari Imana ikwirakora mu isi mwemu dasanzwe gituma iyo ntambara yinuka ishimwe. Bwana sifiwe. Yo muvugisho bwa ati muze muririmbe gusa. Yesaya yaravyo ibyo bintu, ashira umugambi wo baririmba, bashiraho bafata ingoma, bafata bitaye baririmba ati mushimire uhoraho kore ko mbaziwe zamaho ibihe bidashira. Bwana sifiwe sana. Imana irakwirwanira urugamba. Yesu ashimwe cyane mu kurugabana, iteranya abansi babo baricana hagati yabo. Imana ishimwe. Haleluya. Nubwo atavyibona ko kwizera Yesu ashimwe. Iyo utazira Imana ugahimbaza Imana, abansi baricana. Amen. Iwacu guhimbaza Imana no gutaza Imana kibera mu ijuru kandi kinezereza Imana. Iyo utazira Imana mu bibazo, ukizera Imana mu ntambara, ugashima Imana mu bibazo, bituma Imana yihuta gutabara. Yesu ashimwe cyane rwose. We naco kwishoboza, nawe ntambara yawe ntabyo ushobora, ariko muje hari imbaraga zirengiza iwawe. Iyo usenze ushima Imana, haleluya, hari ibikorwa bidasanzwe isi mpemu. Ndagutanga rusuri kwiganyira, ntiwihebure. Amen. Ko Imana yawe ni inkomezi. Kandi tuvugana, kandi mvira ijambo, rero mugishingo cukwihebura, himbaza Imana, tazira Imana. Nubwo bigoye bikore, ariko imba guhimbaza Imana no gutazira Imana, hari ubushobozi utabona neza buri kora kugwanirira. Yesu ashimwe cyane rwose. Abagabo Yoshafati n'ingabo ziwe bari bagiye bagenda baririmba batazi kubiraba, bageze aho kugwanira. Haleluya. Bazi ngo bagwane, basanga Imana yakoze ibitangaza, basanga abansi babo yabarigise mu izina rya Yesu Kristo mwana w'Imana nzima. Ndabona ko kwimana kuri hejuru yawe, kuri hejuru y'abansi kubagire nabi, kubacanishemo kubarigite. Haleluya. Ibyara musuze Imana igira amataba kubera gutaza Imana no guhimbaza Imana. Umutima, haleluya, wizeye, umutima udahondobereye, umutima utabaye. Haleluya. Imana yagwanira. Ndagutangaje gitondo numva no kubwira amajambo akomeye cyane. Uruzi kwihebura, ntungire kwiganyira, tazi Imana. Jya mu cumba cawe ufata akanya, nimufata 10 minutes cyangwa 30 minutes uririmbira Imana, utazira Imana. Haleluya. Ushima Imana kuri kuragwanira. Hari uko kutabona
kugira ngo wishimwe, hari ubwo utabona kugira ngo wishimwe mu gishingo cy'iyo ntambara. Yesu ashimwe cyane rwose, haleluya. Urushima Imana ishimwe. Ndavyo bari kubiraba mu isi nkemu. Yoshafati nawe yagira akazi biri kubiraba, ageze ahantu kurwanira asanga Imana kuzigitangaza. Abansi babo bapfuye bari hasi bose mu gishuko cyo kurwana, haleluya. Mu gishuko cyo kurwana ajya gusahura iby'abansi biwe bari bafise ngaho hantu. Reka nkubwire ikintu kimwe, umwasi wawe ibyo afise n'iby'iwawe, haleluya. Umujyi haravamo ibyo kurya. Niko Samusoni yabwiye Yesu ashimwe cyane rwose, asokoza abantu yarishe intare, haleluya, kubera mpwemu yera. We mubwiye ikintu kubera mpwemu yera, iyo ntambara yasa n'intare, haleluya, yinutse ubusa mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Gira ukwizera, hari ubushobozi werekeza ijambo, hari ubushobozi bugenda n'ijambo ariko ravugwa mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Yoshafati arimo aragenda, hari ingabo nyinshi z'ijuru zajanye nawe atabona, haleluya. N'uri wenyene, n'ugume nguri wenyene, hari ingabo z'ijuru muri kumwe ngo ziguhe intsinzi. Iyo ntambara nacimaze, iyo ntambara n'ubusa, ndabona iyo ntambara urimo ubushobozi bw'Imana burahinduye ishimwe, haleluya. Maze hinduka intaya ushimira izina ry'Imana. Ndakubariye ngo intambara ntigutera ubwoba, nukomeze kose ntigutera ubwoba. Witazira Imana, shimbaza Imana, ririmbira Imana, shima Imana kuko nishobora byose, haleluya. Ukomeze kose yazuye Lazaro mu bapfuye, izo mbaraga ziracakora. Zazuye Kristo Yesu mu bapfuye ziracakora, zabaye na Yoshafati ziracakora. Hari ikintu kimwe umunsi Imana yabwira Mose, atabisirayeli Mose bariko barakoma induru ngo Farawo inyuma n'imisozi, ati niwirekere gusa babwire batekereze binumire, barabagakiza umunsi ngomba kubereka, haleluya. Himbaza Imana, tazi Imana, hari agakiza Imana iri kwereke imbere y'icyo geragezo, imbere y'iyo ntambara, imbere y'ibyo bikurishije. Hari agakiza Imana igira kwereke imbere y'abasi bawe. Yoshafati ajya kwisarura Esawu, ngo mara iminsi 3 yisarura Esawu, ibyo buryo butandukanye. Yesu ashimwe cyane. Iyo muze kuyisoma Yesu bazakwumva neza, haleluya. Yarazi ngo bimeze nabi, yarazi ngo gushira mu ntambara, ariko mushomara iminsi 3 bene abayuda bisahurira. Yesu ashimwe cyane gose. Ibyo kurya biracari, amashimwe aracari kuma, Imana iracabitse amashimwe y'abana bayo. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Imana igomba gukomeza mu ntambara gusa. Yesu ashimwe cyane. Ikaye ntambara nubwo yaje, Imana yabitsemo ishimwe. Ndahubwo wa muvyeyi we, nawe wa mupapa we, wa mama we, bizogeragezo. Hari ikintu gikomeye cyitwishimwe Imana iri mu iyo ntambara. Yesu ashimwe cyane. Umugumba bwa Sara havuye mu ishimwe, bwa Ana havuye mu ishimwe, haleluya. Mu bukene bwa Yabesi havuye mu ishimwe, haleluya. Mu ntambara za Dawidi zitandukanye havuye mu ishimwe. Yesu ashimwe cyane rwose. Mu ntambara za Samusoni havuye mu ishimwe. Ndagutangaje mu gitondo, haleluya. Iyo ntambara Imana yinduye ishimwe, ntabwo ari imbaraga zanje, ntabwo ari imbaraga zawe, imbaraga z'Imana zihinduye iyo ntambara warimo, zihinduye ishimwe imbere y'abansi bawe. Inzira zifunze Imana zihindura irembo imbere y'abansi bawe, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abansi bawe bariko barasha, bariko barigitwa n'uho kuhoraho. Witazira Imana gusa, wihimbaza Imana gusa, wizere. Yakubabara, yakwebura, uko mu kwebura nta nakimuhindura, mu kurira ntacuhindura. Ino gitondo numva no gutangaza kutibura, haleluya, gushikama no gushiramanga kurakowe, haleluya. Wewe uri wenyine, hari ubundi bushobozi utabona bwo bw'intsinzi, hari ubundi bushobozi utabona kugira uri kuremera ishimwe mu gishingo cy'iyo ntambara mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana, haleluya, n'amahoro y'Imana kweze kwa nawe. Ndabona umunezero utashe ubuzima bwawe, ndabona umunezero kuri Imana ubanye nawe mu gishingo cy'iyo ntambara. Yoshafati mu gishingo cyo kurwana ajya kwisahurira iby'abansi be bataye, haleluya. Imana yamaze gukora umurimo, kubera Imana yamaze kumugwana, kubera Imana umaze kubica iyo ubwayo. Yesu ashimwe cyane rwose. Hejuru y'ubushobozi bwawe hari ubushobozi bw'Imana uguhaye intsinzi, hari ubushobozi bw'Imana uri kumishimwe, haleluya. Imana igenda Yoshafati bene abayuda, bene abisirayeli, wowe n'abantu bawe, wowe n'abagukurikira, wowe n'abana bawe, wowe n'abagenzi bawe, wowe n'abakwemera, haleluya. Imana ibaye intsinzi mu izina rya Yesu Kristo, mwana w'Imana nzima. Iyo ntambara iyo iri gutera ubwoba Imana ihinduye ishimwe yundi ntahe, haleluya. Wakiganda c'Imana ukibana uyu munsi, wakiganda n'Imana, wakuri n'Imana itanga n'ivyo Imana ikora mu izina rya Yesu Kristo, mwana w'Imana nzima. Intambara hindutse ubusa, wakira ukwizera kuri kubira ko, wakira ukwizera ubushobozi werekejwe n'ijambo. Ijambo ryose rivuzwe hari ubushobozi, haleluya, wiherekeza utabona, hari ubushobozi werekeje iyi message utabona, kandi ubushobozi uva mu ijuru. Ubwizere yekora igitangaza, bwekora iyo ntambara Imana yindishimwe mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Amen, amen, amen. Ubwo Imana kumeze kwa nawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.